Naik ke mana nih? Cidaing mah tuh. Ngatain ke masjid memotar aja. Usan pipikiran lah tuh. Udah aing mah anjing mau aja ge anjing ke masjid atuh. Cuma negatif bisa kalah cai aing mah di luar ese anjing tadi aing cayan. Abal teh. Lah juga Cibon tolong yuk. Hayu anjing. Ayo lah bisa nyikian nih. Anjing kayak pisan aing cai ge. Gue kalau buat tuh. Anjing. Yo, tar aja aing mana ya? Si anjing tuh di mana, Pak? Hei, goblok. Si monyet anjing, aing tuh ganti penting di dia aduh.